Zar nije zanimljivo kad neko stavi ono naš status onom slikom nakvom od Marilyn Monroe na Facebook ili neđe i ono kare ono, a ako me neš vaku onakvu kad sam Muhanata Igora nisi me zaslužio ni kad sam u najboljem izdanju, što je otprilike 2,7% čitavog vremena postojanja te osobe otprilike. Ma nije dobar bola primjer ljudima mlađim bola, recimo, i isto to ne razlike da neko stavi bola odlozi ozborna bola sliku i kare, ako me neš kad sam na 36 droga i na 12 vrsta alkohola, neš me ni na mlačanici. Ništa protiv Marilyn Monroe, bola, nikve veze. A opet i kare nije ona primjer bola nikome da kare, evo na, to ja sam to rekla. Nikako. Isto da prevedemo mostarske prilike. Isto kada neko bola stavio Amerikinu sliku, bola i kare, ono, Arman Amerika, gore, ono, i kare, ako me kare, neš, vaki, kad sam pjanko rivina, ono, nisam me zaslužio, ni kad se otrijeznim. Ne kare, neko će reći na to, kare, ali dobro, kaže, Marilyn Monroe je u odnosu na te druge ljude što ti spominješ, ona je jako bila fina, ona je bila seksipilna i ona je, pola fin su i ovi, pogledajte slike, ba. Fin i bio fin, Amerika bio ko slika fin. Pa evo reći, ako neko kare da nije Amerika bio fin ko slika, ne znam, da užas ljudi, ne znam. I to je isto, mislim, moje poenta bola, ne treba dati ideju mlađim ljudima ili ljudima koji još uvijek nisu odlučili šta, kako, gdje, ko, da idoliziraju nekoga ako nije baš perfektan idol. Na. Što mi je ovo sve palo na pamet bola za Marilyn Monroe i ovo bola, gledam vijesti večeras bola, mislim sad s obzirom da je moraš gledam vijesti bola ona i u Kaliforniji neže ja mislim ima bola ona statua velika bola od Marilyn Monroe ono gdje zagrnula suknju i ono neže naš ono vrti se i tu je neko usliko i po toj slici je to naš ono ostalo tu u tom gradu gdje je snimala neki film i tad joj je bio bola muž, ona je Joe DiMaggio, šta je on neki sportica bio, šta, ne znam šta je igrao. Polutku. Ne znam šta je igrao, ona muž je tad bio, to je drugi muž i zadnji menšini, Joe DiMaggio. I on je i tad govorio, bola, mislim, ona gdje zagrđa suknju tliko, bola, ali ona nije tad odlučila, ona jednostavno da... Danas sam luda, ne znam šta hoću. I tu je tako ostalo i to je sad neki, bola, monument, ono, gdje turisti dolaze, bola, donose tu, bola, nenormalno puno love i ovdje na vijestima govore na Australceve, onaj, intervjuišu na ulicama Australce, kaže, jeste li čuli, kada sva bi volio ići tamo više, to je u Australiji zakon, ta statua od Marilyn Monroe. Međutim, sad ovi još je aktivisti, ovi nekakvi, današnji aktivisti, ovi, da ne imenujem uopšte, ko hoće da to skinu, jer to je, koliko naš, to je uvreda na žene i ovo, što je to, tako, to, niko ne smeta i priča neka ista Milena Dravić kad je tifusarku glumila neka i sad ona govori, kaže, ovo ne smije ovako biti, ovako da se na žene gleda ovako onako i sad neki biografer što je bio od Marilyn Monroe govori, kaže, ona bi voljela kontraverziju sada u vezi ovoga svega, naš. A bilo volila da se to skine, ma kakvi bola. Mislim, nikoj veze, to je činjenica živom. Kolika je god legenda bila, da je bila, neko će to, da, ona je umrla 63. I na kraju su donijeli odluku na ostaje, Marilyn Monroe, ta statua, tu ostaje, neće niko to maknuti od telena. Meni palo na pamet kako bi se ta situacija mogla riješiti sa reverse psychology, znači da vlasti kažu u neka doba da svuđe objave kada rušimo kvari ugled grada našeg.
i poslat nakve s bagerima i ovo i ono, onda bi se ovi digli, nemoj, šta ćeš to, zato što je ona znači ovi bi se digli sad ono, nemoj ruš, šta ćeš nam ti govoriti, znači ovdje nije pitanje bola šta je u ovome svijetu, u današnjoj zajednici, nije uopšte pitanje šta je pravilno i šta je dobro bola. Nego je pitanje ako neko nešto ne da, da će ovi reći daj. Ili ako neko nešto da će ovi reći ne daj. Znači, to je sva poenta. To je sva poenta. Mislim, tu bi ja napravilo trik, znači, da objave ovi sužena, rušimo oskrnavljuje grad i ugled, džećeš, sa grnula suknju, goni rušiti bagere, posle odmah bi se pojavili se 800-900 u prvi 20 minuta, bolo je onda do kraja dana 12.000. I to tako se u Americi danas događa, meni čini, i u ovome zapadnom svijetu, i naš. Ja mislim da to riješilo problem. I kad se izbore na kraju za to kare neće, onda se odlučuje, neće da svako malo, mjesecak, svaki mjesec, 2 dana da pošalju nekog brku s bagerom da malo provoza se tu dana. Eno ga, srušit će. Na taj način bi se bilo te strasti što su se rasplansale, malo bila stišale. Ja ne znam, ali ja mislim da mora čovjek koristiti malo kreativnost da bi smirio situaciju ove nekakve vatre što planu nijokle po svijetu kaže polako. Ljudi koji se bune na take stvari, to su luzeri. Danas sam luda, ne znam šta hoću, danas sam luda. Vi bitnite džažovi, pa recite šta je ovdje politički korektno, a šta nije. Vi bitnite džažovi.